Tuhan ditama, am ditana, am da Espírito também tua. Amém. E graça de Tuhan Jesus Kristus da tokong, ame kinaban di kinaingan, ame kapisan de Espírito também tua, ame pai na Jesus sabe. Tebenai kami malamai toko do tadau kan daman di Sancti Ambrose. Sida na paditingan sungon bishop de Milan nga hide na iti. Year 33739. Jadi iso iti kay mazan na toko di iti Sancti Ambrose na paditi nga nadadi sida na bishop di kakal pada aw na baptis, aw panpansu sida. Makan kasong hunfade sida layman mega dioso nga isay da pinahi da dumade da bishop isa kay mazan kelaja tindama abasi da kinaingan mentok da sida pamitanan nagi da toko da mentok da Tuhan ay say da kamazan da impossible ka. Jadi sambayang toko da main nariti kana mikat miampay da ketumbazan da mentok di Tuhan sabi-abi na pangakabasa. Temenak ngabi kana mga kunado sa ngabi datako kapapatondan di datako sundi da mamalamay di katapatan ta melati tabi tua. Mga kunzo dadi kiningan tabakas da Diyos iti pinay ngabi dalak midoso zo kozo id pamusaban ngabi ko amid bos ngabi ko idunoy naiman ko, amit nunoy aw ko nangazan na mimang. Mazana sa ko, tagazoh kozo. Itinapogi na mekinsian zaudin Mary. Ia bitua pentihambus hahangay, sabi abidita sab Sancti ngavi, Diosu tapinay ngavi, daw sumambayang montok dago dari Tuhan kinaingan datoko. Kikasianan na dada datoko kinaingan tabakas, mamahiyang daw sa ngavi datoko, ang magabit datoko dari kapasizon selajol. Amen. Tuhan kasianay no? Tuhan kasianay no. Kristus kasianay no? Kristus kasianay no. Tuhan kasianay no? Tuhan kasianay no. Ano sumambayang? O ikiningan, iminamadadi di Bishop Sancti Ambrose na mangingya dari ketumbazan Katolik ang pamitanan na kataman da apostol minanuidang id eklesiano da kusay ngavi paintanod da ginawano sandi da mamalinta da sida miyampay kataman ang kabahan baza di Tuhan Jesus Kristus za tanak no imamamasya mamalinta miyampay diyaw di kapisan di Espiritu Tabitua, kiningan montok sa hinay ay sokopuson. Amen. Pamasan mantad di Profeta Isaiah. Insa samaday ituhun ko ngavi, insa samaday izyaho kadi kinaingan di Yesu. Pobos dedi ginavo di Jerusalem, Muhammad di dosido, do timpo do katainan dosido na pupusan do doso dosido no sogitan no. Natay mo no dosido mantad di hongon di Tuhan. O induvo pipiko o ukum mentok sa viavi hasa dioho. Iso oho humad, potondao idinuhu kotagisan, iso lahan montok di Tuhan. Ponodo iso talun-alun tagazo totuhid, montok di kinaingan dotokol. Numapus di kotogisan. Potumbazayo potitikid suok do ohitan. Potitikid nuhu takavas am nuhu to sibo.
do posibon. Potumbazay o patitikid piang dumadi do gana. Om i bauntod nuhu ngavi adadi do suok. Dadi i kebentugan di Tuhan, paintahangon may om sabi tinaw Tuhan, ko kito may di tu ikabang do Tuhan no kabos no. Iso oho manu, imanghad, om sumimba zol, nunu ohadon kumay. Sabi tonsi nopo nga sakot, om vinanus di miaga, di don vusak tahun, i sakot humazong. Om sumimba zom hadon may sabi tonsi nga sakot, om vinanus di miaga don vusak tahun, i sakot humozi i vusak ngavi tumahop. Untuk i pinuabo di Tuhan sumugi day Diyoho. I sakot no po nga aisono pinuvan ginavo nga ino tuhon ngavi. Isakot humozi, ivusak tumahop. Nga ibos di kinaingan do tokaw, tumimpon so hihinay. Ugad tumakad, day nuhu takavas talangaw, oy magagawit abal tondos day di Zion. Gizak miyampay opuod. Oy magagawit abal tondos day di Jerusalem. Gizak miyampay ay sohosi. Mabos day di kakadazan tonganini di Juda. Day ti ikinaingan di Jesus. Day ti Tuhan mikot miyampay kuasa. Hongon daw papahusok da sabi konunod ay disido. Ihogo daw kahantazan daw, miyampay disido. Vava nga daw, sabi kuma, idumbangan disido. Miyaga isido do minta tamong kambing biri-biri, daw papakan di panon daw. Manimong di tananak ngavi kambing biri-biri, idhongon ngavi daw. Mamuntut Diyoho do idkangkab daw. Om papatunod do undongon Diyoho. Di tinangavi kambing biri-biri. Ibos di Tuhan. Daiti ikinaingan do toko miyampay kuasa. Hozaw no do iso hozaw kababago day di Tuhan. Hozaw no day di Tuhan, oy sabi tana. Hozaw no day di Tuhan, ozo no ongan di sido. Pabalo no isakaday di sido, do tadaw. Poboso day di tinaw ngavi i kabantugan di sido. Om i kay mazan nga di sido day sabi di Tuhon. Pabalo no di tinaw nga ladya ikinaingan. Andang may isido do mambisala di Tuhon nga Pondoso no itavan nga om ponsiko no itana. Patinggaw no do kazan idatam sabi iswang di pondoso no itana am sabi sinakay di. Sabi ikazu di kokozuvan do gumizak montokan dasan. Idumbangan di Tuhan tumikot isido. Mikot isido do mamalinta di tanah. Miyampay katuhidan, mamalinta may isido di pamagunan, mamisala may isido di Tuhon ngavi, miyampay do katapatan daw. Alleluia.
Ikot no oy Tuhan, ada pagkahaid. Pohyongo no idoso ngavi dituhon nung ngavi. Tuhan miampai Diosu. Pembesan bantar di abal tabasi tebitwa sinuat di Mateo. Minabos si Jesus dari makiki yang abidau. Poihozo, sekiada sanghun kiba da atus kambing biri-biri, isa di minansau, nakuduanan di sido isizam ngopod, sizam da di ditisan nuhu, mugad na da magium di nakahansaw. Poihozo dia zu tepot, nung ium di sido manak di sido do hobi kandasan, ko isizam ngopod sizam awi nakahansaw. Ingkanagi, oko ni kozo ko hizab di ama Diosu di surga do songhun di titangan ini da patut da tagak. Yabal tabasi di Tuhan. Kasaan dia oy Tuhan sa Jesus Kristus. Tapi nak ngawin ako boss si Sancti Papa Francis, Pope Francis. Dari tiyan po susuzan do katampasisan salvation history. Kaya nga ay sa subay nga susuzan di Tuhan na toko, do tamay mo, do magyum do toko, guminaba do toko, manay mo toko mahik do disido, miyampay do kabinsyanan. Ino pagi, do pinatak do toko tiap boptihan, do bay na diti nongo toko, do pinatak i Jesus do minabos di makiki yang abidaw, kamay ditia minta tamang do kambing bere-bere. Nongo toko nagimantan pembahasan ko iso, kamay tiak minta tamang kambing bere-bere. Mitian minta tamang do kambing bere-bere diti nga ay sa Tuhan, ay sa subay nga Tuhan sandi isidono. Kamazan nitia abal tabasi da bahan na diti. Mangidu da isizam na padam sizam ang magyum di iso no inatagak. Iso da kami minta tamang da kaming biri-biri di kabasa da teka memang da mengiduanan sizam na padam sizam ang magyum da iso na natagak. Nga sa sabab na nakaginaban ni Tuhan, ina pag pinatak ni sido, pinapahidat ako da ingkano, tiyak kabinsyanan ni sido da ako, kaginaban ni sido da ako. Tumantok na Tuhan na po, sabi pa da ako na po nga masiti da tempo season. Sabi pa da ako na po nga important mantok na Tuhan. Yeah? Jadi kalamasan na misa tabi ito ada bayan na ditim, manong katawad ako da Tuhan, sebab na kaginaban ni sido. Kano po kayo nga, kinamay ko ng muso sa Sunday, itiya boss ni Tuhan na bayan na diti, ano apunuan ni sido mantok na ko? Ano message ni sido mantok na ko? Habi po kaso, da ikapasisan na ko, habi na kaso, da ipamintalan ko di sido, da papabal di abal tabasi.
Azok na Tuhan kidengan, dosa bebinangun, tumasarap bos yano nak temo suka di loti takkan sadiau. Tubadi tadam kelajar dengan ngawi di tenau Tuhun, tubadi mai ti mentok nagai di loti dok posison. Azok ni Tuhan kidengan sa binangun, tubasa dok bos yano nak temo suka dihing anggur takkan sadiau. Tubadi kebas anggur am kelajar dengan ngawi di tenau Tuhun, tubadi mai ti di tinuman dok senvananza. Imang sembayang, itu mendengabi, do ko bukan kom dia sungabi atau mendada di keningan i tamat bakas. Lemon muda bukan namamu untuk dikasaan kebentukan dengan rau untuk kebersihan atau di kebersihan semagi Eklezia Kebituada. Demasa sekali malamai di kata petan tengah melati poin keningan oi Tuhan, semambayang sekali dari spiritu tebitua memenunda dagai mempai di nambabang da kutumbazan itombo da tomai monopo di sido da pinapikit pinapoikit kinabo di Sancti Ambrose montok di kapatangkapan do kebentukanno manza di Kristus Tuhan za. Amin. I Tuhan mempai Yesu Mempai suruhanmu pensabatan kinabongabi Yesu pensabatan sa itingawi Tuhan. Kano menak nak menang todan ngawi dari Tuhan kinengan dotoko. Katunod ang matuhid no iti. Tetapat na katunod ang matuhid iti kala jaza kapamasisan za tamay may nambanopo na menak dia dok penang katodan ngawi Tuhan tamatabitwa kinengan tamakas kozo may sa kapuson maza di Kristus Tuhan za. Tubiaga dontok di tadaw kelamazan di Sancti Ambrose suon nu Eklezia nu do mondos ingka penogi do pabakasan nu sido maza di pemitanan do posison tabitua di sido mongia di sido maza di bos ngawi do kepengiaan pepetihambus di sido do pentampasi id simba dek sambayang ngawi daw. Abingkano, mempai di kapikaubangan datasab ngabi Sancti ngabi, umozozko di azok pazan nakazanu, tumyampai asok puson mangazo zikoy. Abitua Tuhan kenayan, kekuasaan ngabi syurga, taban ang tanah na penuh kebentukanmu, keasaan indaka waskoso. Asal isido imikot itingan di Tuhan, keasaan itakawas koso. Tetapi bitua kay Tuhan ito budo sa bibikabituahan. Ito na pogi do di zona do bitua titak ngabi sumambayang sikoy. Maza do pupasandat di espiritu nu da ditingabi mega bahabaw matu. Moy dada di datingabi do mentok negay. Ditinan za di Tuhan Yesus Kristus za. Untuk ditimpu dan iman patubus sa sidam na sagako sa dasiminuang de kondasan daw. Minangan yung sila daloti minanak na panong katawadan ngabi. Minangakib di ang pinapatak ni makikii ang ngabi daw mos. Onwa iti sabi ko ang pangakan na diti. Tuitinay-tinan ko ipatakan may montok Diyoso.
Ilhan megali untuk napungoy makan min susedap. Nano disday saban. Minsan po da minanak-nak po ng katawadan ngavi. Pinatak disdain magkiki iyang ngavi daw mos. Ano iti sabi ko. Ang Panginom na mantad iti. Ito na saban iza ko. Iza di batas ka bago masa ko puson. Ibatungwan may mentok Diyos o mentok tagumo. Mentok di kepahiyangan na daw sa ngavi. May na iti dadikan naman dugo. Ikatawatan taham latin na katumbasan. Papabang sikoy na kinapatasan mo oy Tuhan, om papatahang na kinatungagan mo, gisom ni God kabago. Iti na pogi da masa sikay malamay di kandaman di kinapatasan ng kinatungagan daw. Matakan sa diyaw Tuhan, ilaw tidak pasisan, isasaban na pumasisan, manak na po ng katawadan ngapi, doon ikitaan sikay diyaw na kapadan na dumbangan no, o manampuan na diyaw. O dukazo sikay das mambayang, damagi na di tinanam sa di Kristus, o timong kinadadad iso, maza di Espiritu tubitua. Anda mo ay Tuhan, i-Ecclesia, no? Paintangkop, poto tangkop na pamagunan. Ovitano, Zosido, dari kepanuan na tawad sa kaday, sa ngavian niyan pa di Francis, i-Pop dagay, i-John, i-Bishop dagay, sa viavi di Fada ngavi. Anda mo nogi, ito pinay-ngavi dagay, inang kaodop, di kahansanan di katungagan. Sa viavi inapatay, kasyanan, no? Temo no isiho de di na pau di vos no. Kasi na kay sabi abi sa bayang sikoy, demian pay di hahangay to bitwa merit tinadi kinengan. Sankti Joseph Sabadasido, mian pay di apostol tong bitwa. Sabi abi isangti inakapaponsikaw diaw idpo pusta umulan ngavi. Kano sa kinadaha di kavasyan, di dumadi da sa pitumungkus ngavi, dahil kaposisyon sa lajur, mangaso o mabantuk diaw, maza di tanak no, Jesus Kristus. Maza di sido, ambiyampay di sido, amid di sido, ay kiningan tamatabakas. Ini kepisan di Espiritu tumitua, sabi kabantugan ng pantangan nga diyaw no, montok sa hinay ay so kopuson. Amen. Dadi panudi mamasi amnoog mazanak pengian poin kinengan katamas koy da bombos. Tamaza de surga. Abituano ongano. Bikot o kapamilintano hizapno ay manda di tanah miaga do inkanoy de surga. Tako dagay da tadaw diti lotiza tasas ngadaw. Pohyong sikoy dahasang abidagay, megadagay na popohyong di santap mamuhasa mabandagay. Kadas ko vito na kembastan nga pagabasos kino mantad talat. Pagabasos kay Tuhan sumambayang sikoy na mantad patitikid talat. Katawad na damanak na pibabasan ni tanong abidagay, Damaza di sa kanay na kosyanan no, pangkabasis ka na data may mga damantad dosa, ang pantampasi mantad sa papikosan ginavo. Damasas kay pangandad, di kansanan na bituhan, ang di kay katan, di mamasiza Jesus Kristus. Tuig kapamalintaan, ikuwasa, ang ikabantugan mo po, nga diyaw, babay noon sa hinay. O Tuhan Jesus Kristus, si minabos ni Apostol nga vino. Pibabasan, timponan ko Diyosu, pibabasan ko takon ko Diyosu. Kadentong, dosa nga bitagay, nga dadi katumbazan ni Ecclesiano, katawad na manak na sidaw na pibabasan ng pisan, ikatundan may pahisab no, imamamasya mamalinta, montok sa hihinay ay sa kapuson. Amen. Ipibabasan ni Tuhan, may ampay Diyosu tumoy mo, May ampay sundukan mo, kana magitatak di tanda na pibabasan.
kinainan, mengidu idos songawi pembangunan, sianai dagai, aidong bali kinainan, mengidu idos songawi pembangunan, sianai dagai, aidong bali kinainan, mengidu idos songawi pembangunan, menuai sikoi pembangunan. Intangai idomba di kenengan. Intangai sido i mengidu di dosenga bidi pembangunan. Bituane sentap oho dan dimakan ben sesedap di domba. Oi Tuhan, ausum padan da patut ko da semusut itaku, nga uson nopo ibos, amingasan mai keduduboku.
Kano sumambayang. Buanas ko'y inakabakas mazadi binakas niti sakramento may Tuhan. Ringkano do kauntong mantad di kapangyaan di Sancti Ambrose do umagab da ay sokozokosi do mampus di lahan ngawi no. Paintaunda sa Canada mentok ni konskan ngawi diho pangakan tagaza selajul. Maza di Kristus Tuhan za. Katabian gugumampi di mananabus sabo di hahangay tabi tua Mary. Dadyaw pinatak di kinaingan itanak tuntoy son daw. Dadyaw pinahansan di Mary ikatumbasan daw. Biyampay diyaw nada di Kristus datuhun. Tabi tua Joseph dadagay penogi Pagkitanay diyaw sandi do sanghun tama. Mobitos ko dan lahan do posisyon. Pagkinuwais ko da grasya. Pabinsyanan sinyo. Umuhigay ko mantad patitikid talat. Amen. Ituhan miyampay Diyosu. Ikiningan tabakas membalakat da Diyosu. Itama amitanak di Espiritu tebitua. Ugad no pabalo no ia baltabas di Tuhan. Tahadang pekiningan.